re leboga lebitso le la Modimo wa rona. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Go ba le ka lebaka la lebitso le ge re santsane re phela. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Bane ga go lebitso tlase ga legodimo leo batho ba le neilwego ba ka go bolokega ka lona ge e se fela lebitso la moemedi wa rona Tate FS Molise. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. E le ngwa le re ga go lebitso tlase ga legodimo leo batho ba le neilwego ba ka go bolokega ka lona ge e se fela lebitso la moemedi wa rona. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Re bolela ka metla gore ga o re Modimo go tshwana kana le gore Jesu ebile go tshwana kana le gore moemedi. Ga o re Jesu go tshwana kana le gore Modimo ebile le gore moemedi. Gobane ke ntho e teng. Jalo ga go lebitso tlase ga legodimo leo re le neilwego re ka go bolokega ka lona ge e se fela lebitso la moemedi wa rona. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Re leboga kopano bana ba ntate moketeng wa selemo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Mokete wa mathomo a ngwaga o moswa. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. O bona ntho ena ya selemo e nyaka kwešišo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Ge ba re selemo a re re gore sama ke re ka Sepedi ge ba re selemo ba ra gore sama. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Bjalo selemo ke sešwešwe e ra gore ngwaga. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Bjalo re mo selemong se seswa, re mo ngwageng o moswa wa International Pentecostal Holiness Church. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Gape e le ngwaga o moswa o tlhotšeng ke Modimo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Kore ntho e re swantse re ikwešišeng bana ba ntate. Ngwaga o moswa o tlhotše ke Modimo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Ga o a tlhola ke batho. Bjalo re badile tlhogo ya ditaba lengwalong la Exodus 12. Temana ya mathomo e re ba le gona moo nageng ya Egepeta, morena o laetse Moshe le Aroni a re, kgwedi ye a e be kgwedi ya pele mo go lena e be yona ya go thoma ngwaga. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. E ngwadilwe in black and white. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. A ke re bana ba ntate re mo nneteng ya moemedi. Re mo nneteng ya moemedi a o ya. Re ba nnete. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Nnete re bolela bana ba ntate re se ke ra e nyaka go batho ba bangwe. Re tlo e fumana fela mo ba ne ba kopane ba bolela gore moemedi wa bona ke Tate FS Molise. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Bjalo re mo nneteng, re ba nnete, re tshwantse re bolele nnete ya Modimo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Lengwalo ke le re ba le gona moo Modimo o laetse Moshe le Aroni. Ke nyaka re underline o laetse Modimo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Ge ba re o laetse Moshe le Aroni gore o file Moshe le Aroni taelo. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. A re mo go bona kgwedi ya Abibi a e be ya mathomo mo go lena ya go thoma ngwaga. Lebitso la Modimo ga le rodiswe. Ke taelo ya Modimo. Ke ya kwala bana ba ntate. A laela Moshe le Aroni gore ba tsebiše Baiseraele gore kgwedi ye re leng mo go yona ya Abibi ke yona kgwedi ya go thoma ngwaga. Lebitso la Modimo ga le rodiswe.
modimo wa laela ebile o fa a directive ya gore kgwedi e ke yona ya go thoma ngwaga. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ke nyaka re kwaneng bana ba ntate. A ke re modimo ke yena tlhotse le godimo le lefase le ntho tsotlhe tse bonwang ka matlho a ba tlhola le motho, ditlhare ka moka, diphedi ka moka le motho, le ngwedi le letšatši le rata diba maru ka moka le mawatle di tlhotse ke yena. Lebitso la modimo ga le robitswe. O tla e fumana go Genesi kgaolo ya mathomo. Lebitso la modimo ga le robitswe. E tlhalosa tlholego. Lebitso lena ga le tumišwe. Baebele re botsa gabotse gore le godimo le lefase ntho tsotlhe di tlhotswe ke modimo ka lentswe. Lebitso la modimo ga le robitswe. Le godimo le lefase di a tlhola ke motho wa nama le madi, di tlhotswe ke modimo ka bo modimo jwa gagwe ka lentswe. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ga a tlhola letšatši la mathomo a le tšea gore ke la mathomo, leo ba lefase ba reng ke la bošupa. Letšatši leo baroma ba le tšhedišitšeng ba re ke Sontaga, ke letšatši la pele la beke go ya ka tlholego. Lebitso la modimo ga le robitswe. A ba tlhola letšatši la bobedi, ka letšatši la boraro ke moo a ilego a mediša majwang le metlhare ya dikwenya le ya go se ya dikwenywa. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ka letšatši la boraro, ka letšatši la bone a tlhola letšatši. Letšatši le be le se gona, o be go no ba le seetša mara e se letšatši. Ka letšatši la bone a tlhola letšatši le ngwedi. Lebitso la modimo ga le robitswe. Letšatši la bone leo ba lefase ba re go ke la boraro. Lebitso la modimo ga le robitswe. Empa ka thuto ya moemedi wa rona ke letšatši la bone la beke, ke letšatši leo ka lona modimo a ileng a tlhola ngwedi le letšatši. Lebitso la modimo ga le robitswe. Go ba ga fitlhela ga dio tlhola motho ka letšatši la botshelela la bošupa a khutša, go a be e le gore beke e fedile. Lebitso la modimo ga le robitswe. Go latela beke ya bobedi go fitlhela ka beke ya boraro ya bone kgwedi fela. Lebitso la modimo ga le robitswe. Mara ka letšatši la bone mo a tlhodileng letšatši le ngwedi ona ke moo modimo a thomang go balela kgwedi ya gage gona. Lebitso la modimo ga le robitswe. E tsamaya ka ngwedi. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ngwedi o revolva for a period of 29.5 days. Lebitso la modimo ga le robitswe. O fitlha mo wa timelo. O tšea matšatši a mararo o ile swi e le 6. Lebitso la modimo ga le robitswe. Matšatši a le a mararo ke a letšatši la mathomo la bobedi la boraro mo la modimo a di a tlholega ka la bone a tlhola ngwaga. O ba le space ata 3 days. Lebitso la modimo ga le robitswe. O bua ga ko bua ka lenalana o boya ka mo go sobela tšatši. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ga o tšwelele ka botlhabelo, empa go felelela o tla ka mo wa sobelela wa ya ka mo gore o tlo kgone go bua gape. Lebitso la modimo ga le robitswe. Jalo go e balela ka ngwedi e go botša gore 3 days before ngwedi o diriwa ke yona e fang ngwedi allowance ya gore o tlo boya gape-gape. Lebitso la modimo ga le robitswe. Mara ngwedi kudu-kudu o kethegile godimo ga 7 and 14 days. Lebitso la modimo ga le robitswe. Gore 7 days ke half moon. A go bjale. Gore 14 days ke full moon. Gore 21 days ke the last half. Lebitso la modimo ga le robitswe. Ge thoma le 28-29 ke the last quarter. Tšatši la mafelo gore 29.5 go fedile ka go. Lebitso la modimo ga le robitswe. Jalo modimo ke ge a fetša ge ngwedi o bulela mafelelo o ntlhanela mafelelo a ngwedi e felelela e re 29.5 day ka kgwedi e nngwe re 28.
lebitso la modimo ga le rodiswe gore 28 go fa 7 times 4 lebitso la modimo ga le rodiswe ga a feditse gona moo a ba feditse kgwedi ya gage lebitso la modimo ga le rodiswe kgwedi yona eo a ithea gore ke Abibi lebitso la modimo ga le rodiswe Abibi ke Sehebere e ra gore kgwedi ya nako ya go khukhusha ga metlhare lebitso la modimo ga le rodiswe nako e re mo go yona a e khukhushe metlhare bana ba tate a go bjang ke yona nako ya go khukhusha ke e se gale ba go ja dikgagadi pane tlebe ba kitima le metlhare ke nako ya gona lebitso la modimo ga le rodiswe a ke re tshwantse re bee ditaba ka mo godileng ka gona go bontšha gore kgwedi e ke yona eo modimo a dirileng legodimo le lefase ka yona a laelantšha taelo ya gore kgwedi ye e be yona ya go thoma ngwaga that is why ngwaga o thoma dithari di a khukhusha le a di bona ka montle di thomile ke ka lebaka la gobane ke nako ela modimo a gore a tlhola legodimo le lefase ka letšatši la boraro a tlhola tsona ke re di bonang lebitso la modimo ga le rodiswe ke mo kgwedi yona eo a ithileng gore ke kgwedi ya Abibi ke kgwedi ya mathomo ya go thoma ngwaga lebitso la modimo ga le rodiswe jwale re leboga ge modimo ona a bile le rena go fitlhela ge re tlo thoma ngwaga o moswa re mo ngwageng o moswa wa bakgethwa lebitso la modimo ga le rodiswe ngwaga o wa bakgethwa o kile wa timela o sa timetse ke modimo lebitso la modimo ga le rodiswe kore motho wa bona motho o na le mathalenyana lebitso la modimo ga le rodiswe motho o re ntho e sa dira ke yena mara wa lo bona a fetla le yona lebitso la modimo ga le rodiswe modimo o tlotse ngwaga ga botse a ba outia le kgwedi e ke kgwedi ya Abibi September ke yona e le tee yeo modimo a fileng leina a re ke ya Abibi ke ya mathomo October ke kgwedi ya bobedi e no re kgwedi ya bobedi November ke kgwedi ya boraro December ke kgwedi bjale di bjale ke motho o a sa kang a tlhola legodimo le lefase lebitso la modimo ga le rodiswe motho o a sa kang a tlhola le setharo metlhare fela gore e bone ke yena a tšhentšhitšeng dikgwedi tša ngwaga lebitso la modimo ga le rodiswe mara moemedi wa rona re a mo leboga bana ba ntate ka gobane yena ke yena a tlileng a tla a re tsebiša nnete ya gage lebitso la modimo ga le rodiswe a nke re ya mo leboga lebitso la modimo ga le bokwe lebitso la modimo ga le rodiswe re eme gape re leboge modimo ka Jesu Kriste mme Jesu Kriste re mo leboge ka moemedi wa rona senatla sa dinatla re a mo leboga moemedi wa rona ka gobane ke ena re tsebišitšeng nnete ena ya gage lebitso la modimo ga le rodiswe re bolela ka metlha gore ntho ena ya gore ngwaga o thoma ka September ile ya timetša ke Baroma lebitso la modimo ga le rodiswe kore kalendara ya nnete ya modimo o a tlodile go mo lefase a re September ke kgwedi ya mathomo ile ya tšhentšha ke Baroma lebitso la modimo ga le rodiswe General Julius Caesar lebitso la modimo ga le rodiswe le Emperor Gregory
lebitso la modimo ga le roditswe. Ke bona ba ile ba change calendar, lebitso la modimo ga le roditswe. Modimo a tlhokile go le fase a e beile ga botse gore September ke kgwedi ya mathomo. Bona e se bona ba tlhokile go le fase ba change lebitso la modimo ga le roditswe. Ka gobane ba nagana gore ke bona declare lebitso la modimo ga le roditswe. And the only purpose ya bona ya gore ba change September e saba kgwedi ya mathomo ya ngwaga, ba isha Julius Caesar le Gregory ba isha go March, lebitso la modimo ga le roditswe. Ba re March ke kgwedi ya mathomo, ba boa ba change ba re no January kgwedi ya mathomo. Gore wa bona gore a ba consistent ka mo dikgopolong tsa bona. Mara modimo isa la ba consistent go tloga mathomo, le ba lo sa le consistent, lebitso la modimo ga le roditswe. Le go go be ile gore ba nyaka gore ba Israel ba strele ba ketika ngwaga wa bona ka September gore modimo a kgone go ba lebala, lebitso la modimo ga le roditswe. Ka gobane mo go Exodus 12 temana ya mathomo e very clear and is directive, ia commander, is instructive and is authoritative, lebitso la modimo ga le roditswe. Ere ba le gona mo nageng ya Egepeta, morena o laetse Moshe le Aroni a re kgwedi ye a ebe kgwedi ya pele mo go lena e be yona ya go thoma ngwaga, lebitso la modimo ga le roditswe. Wa ba laela a ba gopele a negotiate le bona, wa ba laela gore it is not negotiable gore September ke kgwedi ya mathomo ya ngwaga, lebitso la modimo ga le roditswe. Ke ka mokgwa e beng ka gona, it's not negotiable. Ya kwala bana ba ntate, whether motho wa itia or IG se se tlang gore it is a directive, it is a commandment, or it's a command gore kgwedi ye ke kgwedi ya mathomo ya ba Israele ya go thoma ngwaga, lebitso la modimo ga le roditswe. Ba Roma ga lo ke bona iri ba nama ga se bana ba Abraham, lebitso la modimo ga le roditswe. Empa ba moya ke bona bana ba Abrahama ba Israele ba moya, lebitso la modimo ga le roditswe. Rona moemedi a re tsala ka moya, a re fa thuto yena ya ba Israele ba moya, lebitso la modimo ga le roditswe. Morago ga gore thuto ye itimelele for 1864 years, ba Roma ba itimeditse ge Johane a robala, lebitso la modimo ga le roditswe. Ya ba ile ge ba capture kereke ya modimo, lebitso la modimo ga le roditswe. Today ba claim gore Roman Catholic Church ke kereke ya Kriste. Roman Catholic Church is anti-Christ, is anti-Christianity, lebitso la modimo ga le roditswe. A se kereke ya modimo, e tlile go tlo capture kereke ya modimo gore e ntšhe bakgethwa tseleng, lebitso la modimo ga le roditswe. Bakgethwa ba tswa tseleng for 1864 years, lebitso la modimo ga le roditswe. Ebile 14 generations nnete ena modimo itimedi, lebitso la modimo ga le roditswe. Ya boa ka moemedi ka di 14 September 1962 ka morago ga gore a fiwe thapelo a fetsa go butla nnete ena modimo, lebitso la modimo ga le roditswe. Wa bona motho ka tswa tseleng for 1864 years gore o tlo mmušetse tseleng, you will still need another 1864 years. Ge e se motho wa modimo, lebitso la modimo ga le roditswe. Ge e le a kgethilweng gore a boe tseleng, o boya ka ponya ya leitho ga e kwa nnete ya modimo. E a kwala bana ba ntate. Mokgethwa ga e kwa nnete ga a tshwanela go senya nako go boela tseleng. Go ka bona a gonya o tsebe gore ga se mokgethwa motho, lebitso la modimo ga le roditswe. Ga o bole nnete o le mokgethwa, nnete yeo ka bo yona e a go fetola. O swantse o latele nnete, o seke wa latela motho, lebitso la modimo ga le roditswe. Ka gobane motho o di eng o tla go phota, lebitso la modimo ga le roditswe.
Jaanong ba Roma ba timeditse ntwe ong le gore batho ba se tlhwele ba leboga ngwaga o moswa pele ga Modimo ka the right time e le go yona nako ye re leng mo go yona. Lebitso la Modimo ga le rutwa. Ene ge ba dira jalo ba se sa tsamaya ka taelo ya molao ya Modimo jwale ka ge lengwalo le le exota le bontšha. Modimo le yena wa ba furalela ka gore o re kgwedi a ebe ya lena ya mathomo ya go thoma ngwaga, ebe molao wa lena wa neng le neng o botja Moshe le abuti ya ge Aaron. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe gore ba tsebiše Baiseraele. Lebitso la Modimo ga le retwe. Jwale wa bona nako e ka e ya 1064 yeso ke ka ga e sa le ba Roma ba change ntwe ba ruta batho gore January ke kgwedi ya mathomo. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Mola in actual fact January ke the 5th month of the year, ke kgwedi ya botlhano ya ngwaga. Ba re le celebrate New Year go ba le kgaole ngwaga ka di 31 tsa December. South Africa le ba se ka mo jalo ba kgaola ngwaga ka di 31 tsa December ka kgwedi ya bo4 ya ngwaga. Ka go baneng ke ba Roma ba itsamaišitše jalo ba beya calendar ya Gregory. Ke mo calendar re tšhomiša mo South Africa ba re it's a Gregorian calendar. Ka go bane ke a mafelelo ye le reng was altered and certified by Emperor Gregory. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe wa Roma. Le a bona ba Roma gore ba di le taba tše ka bana ba ntate. Mara Modimo ata a ilukišetša rena bjalo ba kgethwa ba moemedi ba ntate FS Modise le gonu ba kopane ba keteka ngwaga o moswa. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Kore beke ye ka lebaka la gore di-1 e be e le ka Monday mokete o ka weekend yona ye re leng mo yona. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ge go ka bana bao ba tshwere mokete beke ya go feta a se Pentecost ya ntate FS Modise. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. It's something else. Rena re tseba gore ba kgethwa ba ntate FS Modise ka moka ba swantse go kopana le bonu go ketekwe mokete wa go amogela selemo le go leboga ge Modimo a re šireleditše ra kgona go bona selemo se seswa. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Lebitso la Modimo ga le retwe. Modimo o ratile. Wa bona ntwena ba Roma ge ba e shifta go kile go ba le banna bao ba ileng ba protesta. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ba protestela gore why le change. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Mara banna ba protesta ga botse ba sena nnete e be e le baikaketši e be e le di-hypocrites. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ge re re banna ba ela e be le di-hypocrites re ra banna ba go swana le bo Martin Luther. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Bo John Wesley, bo John Knox le bo John Calvin. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ke the founders ba Lutheran Church, Methodist, Presbyterian le Anglican. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Batho ba le ine e le ba kgethwa. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Bao ba bileng gona ka moraga Jesu Kriste. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ba tshwere yona nnete yona ye re e tshwereng. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Ba dumela gore Sabatha ke yona Sabatha ya nnete e le go letšatši leo batho ba reng ke Saturday. Ga le lona le thile ke ba Roma. Lebitso la Modimo ga le rorisiwe. Le bona ba re ge ba ema bo Martin Luther le bo John Wesley, bo John Knox le John Calvin ka kereke ba re ba ema ba re ema re leboga Modimo ka Jesu re mo leboga ka moemedi wa rona.
lebitso la Modimo ga le roditswe. E be le bakgetho kana batho ba nagana gore taba ye ya gore re ema re leboga Modimo ka Jesu re mo leboga ka moemedi wa rona, ba nagana gore e thomile ka 1962. A go bjalo bana ba ntata, taba ya gore re leboga Modimo ka Jesu re mo leboga ka moemedi wa rona e thomile ka nako ya moprista wa mathomo o a theošitšeng lefase. Lebitso la Modimo ga le roditswe. A theoša ke Modimo Ntate, Modimo Morwa le Modimo Moya o halalelang. Ya kwala bana ba ntate. Moprista o ke Melchizedek, moetapele wa Salema. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke ena o a ileng a rutwa gore re ema re leboga Modimo ka Jesu ka moemedi wa rona. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke ge ba le tlo tšwela pele ka Abrahama. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Melchizedek ke ena a ileng a tlhonolofatša Abrahama. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Abrahama a tlhonolofatša Isaka a tlhonolofatša Jakobo. Lebitso la Modimo ga le roditswe. By the way, Jakobo ko monnyane a kere o mogolo ke Esau. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ko re nyaka le tsebe gore ntho ya gore re ema le leboga Modimo ka Jesu ka moemedi e thomile mo kae, le ba Israele ba ne ba e dira. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ke ka lebaka la gobane Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o halalelang ba ne ba ntse ba le gona go tloga tshimologong, ebile ke bona ba thomileng mathomo. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Bjaanong banna ba Martin Luther, John Knox, John Wesley, John Calvin ba protesta against ba Roma ge ba Roma ba tsene ka gare ga kereke ya Kreste yona Pentecost yone. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ba thoma go isenya, ba thoma go protest. Mara ge dire ene ba sena nnete, ke ka lebaka la gore ba ile go ngala mo kerekeng ya Roma, ba bula dikereke tša bona. Ge ba butse dikereke tša bona, ge ba fitlha ba dira mekgwa e la e dirang ke ba Roma, a ba ka ba boela tsamaišong. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Jwale rena re mo tabeng ya gore September ke kgwedi ya mathomong a ngwaga, re mo mathomong a ngwaga, jwale ka ge temana ya mathomo ya Exodus 12 e re ba le gona mo nageng ya Egepeta, morena Modimo o laetše Moše le Arone a re kgwedi ye a e be kgwedi ya pele mo go lena e be yona ya go thoma ngwaga. Lebitso la Modimo ga le roditswe. Ya confusa ke ba Roma, ya tla ya buša ke moemedi wa rona. A nke re bušeletseng pina e ya re ya mo leboga.